Kurumjari, SKTV News being Biriba Pumna Makpu Merina Oinam Taram Nokchari, Ahan Bada Maruiba Paupizari. Prime Minister Narendra Modi lakpada oknaba Churachandpurda Semgat Sagalliba Singh Sakangdaba Singh na Tugairamle Security Force kasu muknatre. Rashtrapati Bhavan na pangthokpa thauramda President Draupadi Murmu na CP Radhakrishnan bu leibak asigi 15 suba Vice President oina wasak laukre. Amasung Manipur lengak na Indo-Myanmar ngamkhay da leiba sa tangkhul da Saba Police Station gi building Myanmar gi ngamkhay manung da leikre haire. Hauzik Pau Sandok na Pizari. Tha asigi tang tarahumdoida Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakadoriba sada mahak na ahan bachat kadaba Churachandpur da semga sagalliba sing miyam na irang hauraktuna thudek pagaloina na mai thadokre thodoga sigi matang da fangba paugi matungina Prime Minister Narendra Modi gi khongchara siga bari leinana ngarang nungthil Churachandpur da pangthokpa miyam gi mifam amada mifam asida saruk yaba sing da nimit nini gi khutsumal pigani haina lauthorakpadagi mifam adu da khoi shaunaraba miyam na irang haurakibani masiga loina na Prime Minister na Churachandpur da pangthokadaba mifam da saruk yanabagi lakadaba lambi da miyam na lambi thingbagi khongjang hauke tungda Pirsonman V Filen amasung Bungbol Khulgi area da ngarang numidang pung 8 makhairom tarakpada masing yamlaba miyam thoraktuna lambi da Manipur lengak amasung District Administration Churachandpur na paikhatliba sem sabagi thabak sing thugaiduna potlam sing mai thadokhibani hairi thodogodogi pau fangbaga police amasung Central Force Singna Changsinduna miyam adubu laksinaba numidang athengba fawba honaki amaromda handak Su agreement sangdokibadu luchingba kharana maranai kananaba thabak taure irang asida laikhidraba miyamgi interest yengdre amadi compensation pibidre haibagi loinana wall of remembrance tagi ku sing lauthokibagi matangda penadaba poknare haire. Bolo. CP Radhakrishnan bu ngasi leibak asigi 15 suba Vice President oina wasak lokre New Delhi da leiba Rashtrapati Bhavan da pangthokpa thoramda President Draupadi Murmu na CP Radhakrishnan bu office paiba amasung aron mangakpagi wasak lokhe masiga loina na CP Radhakrishnan ngasi dagi leibak asigi Vice President oina thabak puba hokre tha asigi haukiba tang 8 da pangthokhiba Vice Presidential Election da NDA gi mirep oikiba CP Radhakrishnan na India Bloc gi mirep B. Sundarsan Reddy bu vote chamayangkai ni thoi da baithiba pikibani ngasi wasak lawbagi thoramadu da hanagi Vice President Jagdeep Dhankar Venkaya Naidu hanagi President Ramnath Kovind Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah Defense Minister Rajnath Singh Maharashtra ki Deputy Chief Minister Eknath Shinde Andhra Pradesh ki Chief Minister N Chandrababu Naidu Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhamisu sarugyake Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan. Do swear in the name of God. Do swear in the name of God. That I will bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance. To the Constitution of India. To the Constitution of India. As by law established.
as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. Manipur lengakna Indo Myanmar ngamkhai da leiba satangkhul da saba police station ge building Myanmar ge ngamkhai manung da laikre hairi Myanmar lengak ki mathakta lan horiba PDF ki kangbu na tamthina phuvi ki ba TAs Merang Singh Maring gi Choktong village thodo ki matangda ngarang Rilram area Maring organization Ramo amadi Eastern Maring Student Union MSU ge mihut kangbu na yengshin bachatpada fibam adu thengnarakhibani mihut kangbu aduna police station adu da susatuna yengshin ki hauzik naga gi loop sing na Indo Myanmar border fencing gi thabak yaroi haiduna yetlingai cheraga sida border fencing gi alignment hongdok hongjin tawraga lakpa adu makha chatharaktuna hauzik nauna subpillar amuk yungsilamle subpillar sing asi Manipur gi ngamkhai manung lomda meter chamanga rom changsilaga yungbana maram oiraga Manipur lengak na nauna saba Satang village police station gi building Myanmar gi ngamkhai manung lomda changkhibani hairi masiga loina na ngamkhai henjilaktuna leishiliba illegal immigrants sing Technopal district ki manung chenna Eastern Maring area da leitana ba khanghan baga loina na tha amagi manung da chatkhina basu khanghan ki hairi lenga ki maikai dagi Eastern Maring gi miyambu matam koina miraiduna thambadagi amadi ngamkhai da ningthina yengsinwa watpana issue kaya thorakloi hainingai leite hainasu Ramo gi chairman K Prakash Maring na phongdorakli North East State ahum gi khongchat manung chana tha sigi tang tara humdoida Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakadoriba sida aikhoi punna mahakpu taramna okfam thoi haina Manipur da gi Rajya Sabha gi MP Sana Jawba leisemba na phongdokre MP na thadora video clip amada Manipur da hingsa gi thodok thokibagi wari kaya leiri asigumba awaba taraba matamda mamang thakta Prime Minister amatana laklaga yengbikiba leite Prime Minister Narendra Modi na state asigi miyam gi ningba thungdaba awaba pendaba pumnamak yengshin bigani haina lakadoriba si aikhoi khudingmak ki laibak phabani mahakna lakpu matamda aikhoi na harau tayamna oktuna khongchat mapung fahan minase amaromda Prime Minister Narendra Modi gi khongchat asida athingba piba boycott tawgani haina phongdorakliba singasi yaragadi tawbiganu haina su MP Sana Jawba leisembana appeal tawrakli भारत के दुगुम्बा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ना मागी नॉर्थ ईस्ट की ओबा स्टेट अहुंगी खोंचता कोई मणिपुर दसु लापिगनी हादना हाइबिरपा सी आइगी माकेदगी हमसु मणिपुर प्रजा पुनमकी माकेदगी यामना तारामना खोंथुई हादना आई आयाद थमजरी कोई मयाम की अवाबा कोई मयाम उचादबा पेंदबा मयाम मामा ताबीगनी जेंदिगनी हादना लापसे पुनमकी लाइबो फबनी कनागुम्बा सिंना बॉयकॉट तौबा नत्रगा कनागुम्बा सिंना मफम थोकते खोते हाइबसे अखलदैदि मसी तहंजनिंगे कोई पुनमकी लीडर ओरिबा अदुगा महाकी वाही अमदा थबा अमदा अवाबा पुनमसी कोको याबा नियोय बना नदमसदा तांगना लापी बसे मसे पुनमकी कोई लाइबो फबनी माना लाइंगसिदा कोई मयाम हराव हरावना मा वोगा कुदुंचादबा हाइनिंगबा पेंदबा लेबा मयाम दमोंदा थामोय सेंग थमगा मागी मफमदगी फजबा अदुगुम्बा मणिपुरगी तुम कोइना शांति कोको याबा अदुगुम्बा लंबी दगी खोसे असु पिबिरमनबा कोई पुनमना हराव तयाना पुनम सी Hauzik paugi marakta na atenba break amatang lominasi SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piripa SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magun leiraba service asida adumsi yawiu akupa marol gidamak mobile number 7005259437 natraga 8974209157 da call tawbirakuna khangbiba yagani
ब्रेक की तुंगदा तराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरे जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम दा टेररिस्ट सिंगना अटैक तौदुना मिचम कया हातखिबा अदुगी मायोक्ता इंडियाना चथखिबा ऑपरेशन सेंदुर की मतंगदा खंगमिनबगी थौरममा ngasi NCC ग्रुप हेडक्वार्टर्स इम्फाल की मोटिवेशन हॉल दा पांगथोक्रे थौरम अदुदा इंडियन आर्मी की ऑफिसर सिंह NCC की तोंगान विंग की नुपा अमसुंग नुपी कैडेट सिंह अमसुंग NCC ग्रुप हेडक्वार्टर्स इम्फाल की ऑफिशियल सिंह सरुक याखी थौरम अदुगी मनुंग चैना जम्मू एंड कश्मीर दा टेररिस्ट सिंगना चथखिबा अटैक की मतंगदा फोटो अमसुंग वीडियो सिंह उतुना NCC कैडेट सिंह दा खंगहनकी आर्मी ऑफिसर सिंह नसु ऑपरेशन सिंदूर की मतंगदा संदोकना ताकतुना सरुक याखिबा सिंहबु वाखल ताहनकी मणिपुर पुलिस ना फारे हाइरिबा ओइनाम नाउबी अतोपमिंग विकेंद्र लालहौलुप UNLF अमसुंग लानमी संगलुप MPA गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरि लेनदे हाइना कोइरेंग लुचिंगबा UNLF ना फोंगदोरकली लोन थिंख्रबा लालहौलुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी M सेकेंड ना ngasi प्रेस थादोरखिबा चेरोल अमदा पाउची अमसुंग मीडिया दा था असिगी हौखिबा तांग 13 दा मणिपुर पुलिस ना मयुमदगी फारे हाइरिबा विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के सुनुसिफाई अवांग लेकाइदगी ओइनाम नाउबी अतोपमिंग विकेंद्र चही 19 हाइरिबा मियोय असि UNLF अमसुंग MPA गा करिगुंबा हिरम अमतदा मरि लेनदे हाइरिये यूनाइटेड डेवलपमेंट क्लब ngaikong खुलेन ngaikong सिफाई अमदी ngakjro pokpi लिंखतखिबा चही 15 सुरकपगे सिल्वर जुबिली थौरमगा मरि लेनना लांगबन हाइसोय तंबगे थौरम UDC ना सिंदुना ngaikong खुलेन दंगासी पांगथोक्रे थौरम अदुदा थौबाल जिला परिषद के हानगी उपाध्यक्ष तखेलंबम नुंसी UDC की प्रेसिडेंट नोंमाइथेम विश्रुप याउना अतै थौमिसिंग अमदी खुल अहुम असिगी अहलमन सिंह सुसरुक यादुना क्लब असि लिंखतना बखोनबदा अचौब थौदांग लौखिबा लायोय ख्रबम मियोय अहुम खुंदोंगबम देवान लमाबम रोमेश ख्वाइराकबम इंगोचा अमदी लेबाकिदमक थवाई कटख्रबा अथौबा अथौबिसिंगी मफमदा लांगबन हाइसोय तमखी थोकलिबा इरांग असि हौरकपदा UDC दा मतेंग पांगखिबा अमदी इमा इविल सिंहबु बिष्णुपुर फाउबा सेल लौदना थिंदोक थिंजिन तौखिबा ऑटो अमदी मैजिक गाड़ी की मियोय सिंहदसु इकाई खुमनखी अमदी ngakjro pokpida leiba स्कूल बोर्डिंग अमदा leiba लांजेनरकपा अंगांग सिंहदसु चे कलमना चिंगबा येंथोके हौजिगरोयबदा मरुओयबा पाउसिंग अमुका हना पिजरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाखोद ओकनब चुराचानपुर सेमगत सागलिब सिंह सखंगदब सिंह थुगाइरमले सिक्योरिटी फोर्स कसु मुकनथे राष्ट्रपति भवन पांगथोप थौरम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू CP राधाकृष्णन बु लेबाक असिगी 15 सुबा वाइस प्रेसिडेंट ओइना वासक लौक्रे अमसुंग मणिपुर लेंगाकना इंडो म्यांमार ngमखैदा लेबा सतांग खुलदा साबा पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग म्यांमार गे ngमखै मनुंगदा लेख्रे हाइरे मतंग असिदा बुलेटिन असि लोइसिनजरे मणिपुर मियाम की पुंसिदा ख्वाइदगी हेना मरुओइबा स्टेट असिगे लेबाक असिगे अमदी मालेम गी ओइबा ई पाउसिंगदमक SKTV न्यूज बिदेंग तादुना लेबियु पुमनमकपु अमुक हना खुरुमजरे।